بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا syaqiyan wala mahruma birahmatika ya Allahu ya rabbal alamin. Amma ba'du, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muna hitukbal na tuin sa taud-taud pagsarang sukul pamahasud ci Allah subhanahu wa ta'ala pakarna yari na isab kita niyo biusan niya waktu amu intiranan makapuso kita nyurunhayan karayawan atawakan pahala dahing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga maas tay manghud sin ako ha agama Islam in pangadjian ni katukbas sin ako kanyo hamarum ini atapik pangadjian ha suratul mulk tumagna ha ayat ikaunom sambil pahikahangpo tag isa. In suratul mulk aun hadith na may ta'deng hanabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hatungod sin kalabihan sin sura ini. Long sin nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna suratan fil Qur'ani 30 ayah. Syafa'at li rajulin hatta gufirala. Wahya tabarakalladzi biyadihil mulk. Kulang maglabin maknasin hadith ni Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabunar tuudlaw na aun sura. Yan halom sin Quran. Sarta in taud sin ayat niya katluan. In kalabihan niya nilong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam manapaat siya hambuk usog. Sambil mabot ampunun pa sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pardusahan niya. Amuna long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tabarakalladzi biyadihil mulk ay bima'na amuna in suratul mulk. Ini manunjuki hatungod sin karayawan at awakan kalabiyahan sin suratul mulk. Biyayta sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang ini mahapal sin manusia. Labi aula bang kaamalan sin manusia bang uno in banda at awakan baita ha suratul mulk haadlaw qiyama in suratul mulk manapa at kaniya sarta ampunun pasin Allah subhanahu wa ta'ala in pardusahan niya. In ayat mga maas tay manghud sin ako ha kama Islam amin pangadjion nato yari ha suratul mulk tumagna siya ayat hikaunom sambil pay kahangpo tag isa insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Aminin panagnaan ayat. Amin mabaya ko halulayon kanyo bang uno in banda at tawakan baita sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat ini. Kulang maglabin makna sin ayat. Iban long sin Allah subhanahu wa ta'ala in masuko. Sin mga sila ng himuting nagkufur, wala kimahagad. Nanay kuri din hapanawag tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga tawini
siya saddiyahan, tiya takamahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala apinar ka jahannam. Ampay na pinar ka jahannam, tiyanto, tiyutat sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa bi'sal masir. Amunainin sa ngi tampat, amunainin sa ngi tampat amin uwian. Singkatan manusia, lawi aula, inwala nanay maisin panawag-tawag sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Ampay na pinar ka jahannam, amin siyuko sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamanga sila ng himuting, wala kimahagad. Hapanawag-tawag sin mahasud si mahatinggi Allah. Hapanawag-tawag sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in masuko nilay nilong sin Allah ta'ala, amunin apinar ka jahannam. Ampain apinar ka jahannam, amunin tampat wayruun kasanyangan kawakan sin manusia halom niya. Long sin Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyamah la rajulun tuda'u fi akhmasi qadamayhi jamratan fatagli minhuma dimaguhu aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biyaitaan kita nun sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatungod sin apinar ka jahannam, amuin masuko sin mga tao ng himuting patuhan. Nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa bunal tuod, in pinaka mababa na siksa ha mga tao na kasud palom sin narka, hambuk usog. Hambuk usog long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, butangan indua pad sikiniya, sin dua batu-batu ring hanarka, in pasok niya long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, magbukad ka din utok niya. Subhanallah. Iyat do pinakamabawa na siksa ha mga tao na kasud palang sinapinar ka jahannam. Hambok usog dumatong paadlaw akhirah, amuin wayron pag-iman, wayron kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya lupahanin panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala, hingga diagpakan siya sing kamatay, butangan in pad sikinya sin dua batu-batu ring hapinar ka jahannam, in pasuk niya long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, magbukad-kad in utok niya. Ang paamunato in pinakasababa na adab, pinakasababa na siksa haadlaw akhirah. Minar ka jahannam mga maas tay manghud sin ako hakam Islam, aminin siyuko sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamanga manusia, amuin wala na nayma sin panawag-tawag sin mahasud ti mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan long sin Allah ta'ala, tiyutat niya tudalom sin Quran niya, walilladzina kafaru bi rabbihim adhabu jahannam wa bi'sal masir. Iban masuko na long sin Tuhan, yung mga sila ng himuting, wala kimahakad patuhan nila, in apinar ka jahannam, ampain apinar ka jahannam, amuna yan, in tampat sangi datungan si mga mano si hadlaw akhirah. Ang pakita niyo siwi-suihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang biya din kahalan si mga tao in hadlaw kiyama. Long sin mahasud si mahatinggi Allah, ini ayat hikaruana, at ina ayat hikaunom na kita. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqaw wa hiya tafur. Suy-suyan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala laong na. Apabila long sin Allah ta'ala im mga tao ini masuok na hitilakbo, ayat ini masuok na sila hilarok matupalon sina pinar ka jahannam, malayo pa sila, sami'u laha shahiqa. In shahiqa long si mga magtatapsir, huwa sautus syadid kharaja min nari jahannam. In shahiq. In shahiq long si mga magtatapsir, in siya ni tingog, lando in kusog niya, gumawa siya rin apinar ka jahannam. May mga tao kafir ini, yung mga tao nang himuting pa Allah subhanahu wa ta'ala, idha ulqu fiha, bang mga tao ini masuok na hitilakbo, hilarok matupalam sin apinar ka jahannam, pagkarungukan nila ni namin tingog sin apinar ka jahannam, landuing kusog niya. Namu pagka hindi kublaanin manusya, bang tingog na sin apinar ka jahannam yung karungukan niya. Minsan sadya riha dunya, hidalil tamari pa dunya, magpakarungog sadya kita, makina sin amuin sa sakatan, agad-agad di kita magpakatug maray sabab sin hibok. Nabiya diin na,
Amo intingog sin apinar ka jahannam karungukan si mga manusia ng himuting pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sami'u laha shahiqa. Magtuwi nila karungukan. Inamo intingog, makusog, magwa dahil apinar ka jahannam, wahiya tafur. Sarta kayo inilong sin Allah ta'ala, magpulak ka na't impaso niya. Magpulak ka na't impaso niya. Magpakakita na kita ni volcano, bang magbustak, bihat tuwing kahalan sinapinar ka jahannam. Gam naman, labi pa rin hato. Sabab inpaso di hadunya, bukum biya sin paso pagka na naman sin manusia dito hadlaw akhirah. Dahil nga mga ayat na may tahatungod sin paso sin apinar ka jahannam, at tawakan in paso sin kayo, long sin mahasot si mahatinggi Allah, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma adraka ma saqar. Ya Muhammad, kay ngatan mo ka bang uno impagyan ng sakar? Na yung sakar lang sin Allah subhanahu wa ta'ala la tubki wala tadhar. In sakar hambuk siya rin ha mga kayo lando in pasok niya. In tanda niya bang intaw hikalarok palom niya la tubki. Di niya kapinan. Maubos niya pupuron sunugon. Day naman pa rin paisan niya. Day naman paunod niya. Maabot pabukog niya. Wala tadhar sarta in kayo wayrun kilahon niya, ingkatan hikalarok matupalom niya, sunugon niya sarta pupurun niya. Hanallah. Hangkan sipat sinallahu ta'ala namin kayo ini, wahiya tafur. Magpulak ka natin pasok niya. Magpulak ka natin pasok niya. Namin indatungan si mga manusia, diay ta sinallahu ta'ala min nang himuting patuhan nila. Wala nila kiyahagad sinaw ni nadlo kiyama. Wala nila kiyahagad sinaw ni pagsiksa halom sin pakubulan. Wala nila kiyahagad sinaw ni sulga. Wala nila kiyahagad inaw ni narka. Dahil nga sabab yato, puas sing kamatay nila, in masuko nila amunin apinar ka jahannam, in apinar ka jahannam, amunin sangingi tampat datungan si mga manusia, sarta in siya nilong sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun tingog mapusog magwa dahil halom niya, sarta in sipat sin apinar ka jahannam magbustak siya. Hanallah. Hangkani sabi manusia bang halom sinapinar ka jahannam, di magpakasandal. Maabot nilay ni rahon magmeeting im mga nagtunggo sinlawang sinapinar ka jahannam. Yan day sab nasabot sin Allah ta'ala halom sin Quran niya. Long sin mahasot si mahatinggi Allah. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannama ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adab. Inagi si mga tao nakasud palam sinarka, pamanga nagtunggo hanarka ang mga malaika, long nilay ni ud'u rabbakum, ando bang makadjari, baitain niyo Tuhan niyo, atinain Allah subhanahu wa ta'ala, pasampayan niyo, ingkabtangan na mo matu pa Allah subhanahu wa ta'ala, ando pangayoon na mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, yukhaffif anna yawman minal adab. In pagaanon isab kamo sintuhan, in siksa, in kabinsanaan misanda kumanhang kaadlaw. At tinari nila kasandalan. Wala na ngayon yung mga tao ini, hangkabulan, parwabulan. Amin din sila magpakakinam, adab, siksa, halom sinapinar ka jahannam. Sa impia ngayon nila pila, yawman, hangkaadlaw ra. Nung sumbong kanila si mga malaika. Long si mga malaikat kanila, puas man sila iyan si mga malaika, puas nila man iyan ang mga malaika, long sin malaikat kanila, fad'u, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Ang pasila iyan si mga kamalaikatan sin Allah Ta'ala, kamu na lang ng mga yupatuhan. Kamu na yung mga yupatuhan na yun na kami raakan. Sayaw niyo man kalupahan. Bukaon pa sila si mga malaika, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, wayron dahin ha mga pangindua, pangayo sintaw ng himuting patuhan malingkan kalawungan, ampay kalawungan di na tay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. Hanallah. Ihating kasigpitan halom sinapinar ka jahannam, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panaysab kita biyaytan sin mahasot si mahatinggi Allah, dahin ha mga sipat sin amin kayo, amin masuko sin mga to ng himuting patuhan nila, takadu tamayyazu minal ghayz. Takadu tamayyazu minal ghayz. In kayo inilong sin mahasot si mahatinggi Allah,
akon di humundong dahil nga pagbustakan sin kahalan niya. Ay bima'na hasabab sin astul at tawakan bungsi sin kayo ini magbustak siya. Magduruhonin paso niya. Magsusungi namin paso niya. Magbustak gaman karna sinamin astul iban sin bungsi niya hamangato ng himuting pa Allah subhanahu wa ta'ala. At inin apinar ka jahannam pag astulan da isam. Pagdugalan da isam. Ang pain kayo ang magdugal, magbustak siya. Maghibalan siya. Magpiksikan ni namin kayo yato, asabab si namin dugal iban bungsi niya, hamanga taunang himuting, at tawakan wala ki makahagad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Insugpat sin ayat, mga katautay mahuran sin ako hakam Islam. Kullama ulqiya fiha fawjun, sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Long sin mahasot si mahatinggi Allah sa kahawa imanga tawini. At tinami mga tao kafir. Sa kahawa intumpukan dain ha mga kafir hilarok palam sin apinar ka jahannam sa'alahum khazanatuha. Asubuhon na asila si mga malaikat nagtungo ha kayo yaon. Uning pangasubo si mga kamalaikatan, hamanga manusia nakatudyo matupaapinar ka jahannam. Uno bahain pangasubo si mga malaikat ini, mayta kamo nakatudyo mari paapinar ka jahannam? Mayta kamo nakaharap mari paapinar ka jahannam? Bukon. Sa in pangasubo si mga malaikat nagtutungo sin narka, alam ya'tikum nadhir? Ay kaulong si mga malaikat ini, wala ka bakas na rimatungkan ni, bukon ka bakas na rimatungkan niyo, im mga karasulan, wala no kiabutan ni mga karasulan, im mga kaguruhan, nagpatumtum ka niyo, sin awnin apinar ka jahannam, awnin sulga, awnin pagsiksa halom sin pakubulan, awnin pagtaytay hasirat al mustaqim, awnin pagtimbang, sin ammal marayaw, iban sin ammal mangi, nampay mga manusia ini di makaligwat. Di sila makalugat. Di sila makaputing hawadlaw yaon hawak to sila suwon sing kamalaikatan alam ya'tikum nadhir. May wala karimatong-maton kaniyo in mga karasulan at tawakan ni mga magpatumtum in mga sila na may kaniyo sin parihalan susungon niya munin adlaw akhirah. Dahin ha mga jawab sin mga tao kafir. Karena di da sila makalugat, di da sila makaligwat, long si mga tawin qalu bala. Kad ja'ana nadhirun fakadzabana wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Nalong si mga tao kafir ini puasman sila yasu si mga nagtunggo sinlawang sinarka alam ya'tikum nadhir bukun kabakas nari matungkan yung matunin mga karasulan biyaitaan niya kamu sinamin magjato biya sin kita niyo bihayaon, long si mga tao kafir ni balahuon, kadyaana nadhirun, di matong na kami mga karasulan. Bakas na kami biyaitaan sin awnin narka, awnin sulga, awnin pagtaytay hasirat al mustaqim, awnin pagbista sin hinang maraywan sin mangi, fakadzabana sa himuting na wala na mo sila kiyaharan. Hinamin yung problema ha manusia. Amin yung problema ha manusia. Amin putingon niya. Bang siya patumtuman sing kahalan susungon niya. Ang pamagjato ha zaman na to bihayaon. Ang mga manusia, baitaan mo sin narka, biarawayron ka niya. Baitaan mo sing kahalan sin sulga, damikyan biawayron da ka niya. Hangkan sa kapasaran na mga riakan sin mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Dakon magsambahayang, di na magsambahayang. Pasalang kialupahan na yung pasusin narka. Kaya lupahanin kasanyangan sin sulka. Naring hasababiyat to. Waya kaw tay manghud ko, ayaw kaw tod makalamod. Pa mga manusia, hawak to sila yasubusing kamalaikatan, bukun karimatong namatun kaning karasulan baitan kamusing kahalan biya sin nagjato bihayaon, ando ayaw na kaw tuod
tumagad imakalamod ka ha mga manusia ini, inhi jawab niya, huon di matong kamo sa gawahimo tingnan mo sila, wala na mo sila kiyahakan. Subhanallah. Iban sin pag-iyan nila, wa qulna ma nazzalallahu min shay. Wala na marahi. Himuting nila yung mga karasulan, wala na marahi. Amuin, wala nila kiyahagad bang unim banda. Si mga karasulan, tawakan si mga kakuruhan, sin parihalan adlaw akhira, sa agam naman in aki nila, wala nagpanaog in Allah subhanahu wa ta'ala, marikamuhang sulag uno-uno. Ay biyada sin iyan nila, wala nagpanogin Allah yung Quran, wala nagpanogin Allah ta'ala mga karasulan, wala nagparain Allah subhanahu wa ta'ala mga kanabihan, biyada sin iyan niya bihatoy bimakna, masiradoon kanya in panghimuting pa Allah subhanahu wa ta'ala, naring nga sababyat to. Iyanon sila sin kamalaikatan, na long sin mga kamalaikatan, kamunayan mga manusia, nalikusin sa lago-lago kalaungan. Kamunan mga manusia, nalikusin sa lago-lago kalaungan. May tabukon kalaungan. May ta sila bukon halom kalaungan. Aun saon hawak to sila riha dunya, dihilan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala pangumulan. Dihilan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala kusog iban kaya. Sarta di matungnon kanila ing karasulan, di matungnon kanila ing Quran, mamayta sin parihalan susungon nila. Amunin adlaw akhira, baytaan sin sulga, baytaan sin aming kahalan, sin narka. Sa agam naman, tiyay kuran nila, wala nila tiyay ma, dahi nga sababyat pi mga tao, inilaw sin kamalaikatan halom sila kalungan sa lago-lago. Biyada sin nagjatu hazaman sin Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Hazaman sin Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, hawak tuman siya nagda'wa hakauman niya, habayta sin Allah Ta'ala, long sin mahasut si mahating ya Allah, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi ma hadhihi tamathil allati antum laha aqifun. Hawak tu imya ni Nabi Ibrahim, pataw kauman niya, iwan paama niya, long na uno ing kamaksuran, may ta kamu magtawap, may ta kamu magkuliling, ha mga kasanto-santuhan. Dahin ha mga jawab sin taw kauman niya, qalu wajadana aba'ana laha abidin. Sabab long na pagkasakupan namo ing kamaasan namo na kauna, hawak din sila buhi pa, di sila magkuliling, di sila magtawap, di sila magsujud, damikyan di sila magibadat. Nalong kanila sin Nabi Ibrahim alayhi salam, long sin Nabi Allah Ibrahim alayhi salam, antum wa aba'ukum fi dalalim mubin. Kamunan long sin Nabi Ibrahim alayhi salam, iban sing kamaasan yun na kaunayat to, yaon kamu halawm sa lago-lago kalaungan. Kamunayan, inna kasud pa sa lago-lago kalaungan. Namunin yung banda si mga kamalaikatan, hawak ti mga manusia ini lima tong hadlaw akhira. Amuin, kita nila yung kahalan sinapinar ka jahannam, dun hayan asubon sila sing kamalaikatan, bukun karimatong namatukan ng karasulan, di matong namatun kaning kaguruhan, asupaya mamayta sing kahalan susungon niyo, amura kumanimaiyan nila, huon bunna sa rimatong kamo, sa gawahimo tingnan wala sila kiyahakan. Nalong si mga kamalaikatan, kamunayan mga manusia, halawm atawakan nalikusin sa lago-lago kalaungan. Harun man mga maas tay mangud sin ako mulya ha ayat hikasiyam, maaunin pagsusun si mga tao kafir ni hadlaw akhirah. Bunada in agi an nadamatu fil akhir. Ingkatan pagsusun aulihan. Wayron in pagsusun naunahan. Katan pagsusun aulihan. May mga manusia ini nagsusun sila. Dahil na mga kabtangan nila, waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Long si mga tao kafir ini, bang sadyang kiyaaunan na to rimungog. Hay tinya, rimungog pa mga karasulan. Rimungog, dungugon nila marayaw bang unimbay taring ha Quran. Dungugon nila marayaw bang unimbanda ring ha Allah subhanahu wa ta'ala, aw naqilu atawakan pangannalun na to, taliun na to marayaw. At tungod sin banda tawakan bayta sin mahasud si mahating ya Allah Ta'ala, bang sadyang kiyaaunan na to rimungog. Atawakan piangan na to bang unimbay ta si mga karasulan hatungod sin Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala, ma kunna fi ashabis sa'ir, tantulong si mga tao ini wala daman kita niyo makalamod ha mga tao nakasud palom sin narka sa'ir. Ampay narka sa'ir, amok lisab din ha mga kayo, amuin masud si mga manusia dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dungdungan na to kahalan ni mga maas tay manghud sin ako hakam Islam.
Ini pamintangan dakul hawi akatutan yung taubuhi. Pamintangan katutan yung rakul hawi akatutan yung biubusan pasintuhan pangumulan. Hal au mga manusia arimatong pahadarat sin Allah Ta'ala, yung mga manusia ni nagsusun. Intanda sin pagsusun nila, piya mahalayak nila, silawak nila hadarat sin Allah. Bang sadyang kiaawnan na turimungog. Amin dungugon marayaw, pasinupon marayaw, papangatayan bang unim banda sin Quran. Bayitaan kita sin kahalan sin sulga. Amin pangannalon ta marayaw, bihay nito yung kahalan sin sulga bang ako nag-iman patuhan. Bihay nito yung kahalan sin narka bang kiaawnan ko simulang patuhan. Pang sadyayat to, pangannalon, talion marayaw si mga tao ini, natantulis sila makasud palam sin apinar ka jahannam. Hangkanin mahasud si mahatinggi Allah, adil siya paipon niya. Dahil ang mga kaadilan niya, wala niya kita niyo iyawam. Wala niya kita niyo iyawam. Asal kita niyo biyawaitan sin Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw qiyama, duwara indatungan sin manusia. Either long sin bahasa ang galis panarka, atawakan pasulka. Sarta, tiudluan day sad kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang uno inhinang, hikasud na to palom sin sulga, damikyan pianib day sad kita niyo sin Allah ta'ala, bang uno naman ning kakahinang tiranan amin hikasud si mga manusia palom sin apinar ka jahannam. Subhanallah, pamintangan dakula, yari na kiyabtang si mga tao ini, in pagsusun nila hadarat sin Tuhan, bang sadya kuno kita ni rimong, bang sadya sila ni rimungog, at tawakan nangannal marayaw, tanting mga tayo wala sila nakasud palam sinapinar ka sa'il. Miabot yung mga tao ini, iyaku nila, iyamin nila, in pardusahan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, laong sin mahasud si mahatinggi Allah, fa'tarafu bidhambihim pasuhkan li ashabis sa'il. Sambil yung mga tao kafir ini, iyamin nila na, sinin sila nakahinang dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabdi sila makaligwat. Amin umiyan sila, inhinang iniwala ko na hinang, di na sila makaligwat. Sabab au mga malaikat nakasaksi sing kakahinang nila waktu sila riha dunya. Di mamarahing ka malaikatan, Allahu a'lam. Allahu a'lam bi ahwali ibadihi. In Allahu ta'ala lawi siya makaingat ha mga kahalan si mga ipon niya. Dahil nga sabab yato tahan na sadya iyamin si mga manusia ini mga pardusahan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan mga maas tay mangusin ako ha kami Islam. Wasihat katutan yung sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Aun dahin ha mga tumpukan mga manusia, siyukuan sila sin Allah ta'ala sin apinar ka jahannam, akarna sin panghimuting nila. Akarna sin amuin, panay ko rin nila, dahin ha panawag-tawag sin mahasud ti mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Aun pa mga manusia, beta sin Tuhan alam sin Quran niya, nangarap sila ni pa Allah ta'ala mikibalik maripadunya. Mikibalik maripadunya. Dahin ha mga baita sin mahasud ti mahatinggi Allah, hatta idha jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. La'alli a'malu salihan fima tarak. Subhanallah. Law sin mahasud si mahatinggi Allah makna sin ayat niya, awak tuman diagpakanin hang katoring kanila sin kamatay, dahin ha mga hipamong niya, rabbirji'un. Waya Tuhan ko ando balikan ako matupadunya. Hati na mikibuhi siya magbalik. Sambil mikibalik sila maripadunya. Unim maksud. Asupaya kakitaan nila magbalik, in anak asawa nila, bukon. Unim maksud, bikibalik sila pa dunya. Asupaya ka na naman nila magbalik ng kasabdapan sin dunya, bukon. Sa insilawak si mga tao ini, la'alli a'malu salihan fima tarak. Mura-murahan bang mo ako, hibalik matto pa dunya waya Tuhan ko, ando maghinang natud ako kay mo amal marayaw. Ganti sin mga adlaw, amoy tinggalan ko, wala ako nakahinang dunhan karayawan, gam naman nang himuting ako kay mo, gam naman simulang ako kay mo, gam naman nanay ko dako rin ha mga panawag-tawag mo. Narin ha mga jawab sin mahasud si mahatinggi Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Inya to kabtangan hikabtang sadya sin manusia sa gawa di dato magmumpaat kaniya. Subhanallah. Namuyat to rin ha mga pangadjian. Makawa na to hatungod sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul mulk ay tumagna ha ayat ikaunum sambil hikahangpu tag-is. Naunin maka na to pangadjian, haayat na sabot sin kita nyo kain na mga maas tay manghud sin ako haagama Islam. Muna-muna maka na to pangadjian dihay ni, tiyutatod sin mahasud si mahatinggi Allah, bang uno in masud si mga tao kafir. Ma'lum katutan nyo, bang isin pagyanun kafir. Amuin mga manusia, asal wayron na to dahalom sin pikilan nila,
in pamaratsaya nila pa Allah Ta'ala. Sarta wayron na to dalam sin pangatayan nila ing halga sin mahasud si mahatinggi Allah, in mga manusia ini, sibu da patumtuman, muri mo patumtuman, di na sila makatayma, karena sin yaundon kanila in pagkufur atawa kan panghimuting pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga sabab yato, in makawa na to pangadyan dihay ni, bangin manusia nagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala, bangin manusia, di mamaratsaya fa Allah subhanahu wa ta'ala, subay niya na ingaton in masud niya amo na in apinar ka jahannam. Inhi kamarua maka na to pangadyan dihay ni mga maas tay mangud sin ako ha kam Islam. Amo in mga tao kafir, dahil nga mga kahalan kanila jumatu, hari pa sila hitilak bumat to palom sin narka pagkarungukan nila na intingog makusog magwa dahil hanarka. Ay biasin sa kaula-ula, yaon pa sila hagwa, diarahit na sila. Wala pa sila nakasud palom sin narka, asal diarahit na sila, miyumuga na sila. Subhanallah. Hangkan, dahil na mga baita sin Allah subhanahu wa ta'ala haru kayong ayat, long sin mahasud si mahatinggi Allah, wa uffiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima ya'malun. Wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara. Hatta idha ja'uha futihat abwabuha. Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir? Qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Ulang maglabiin makna sin ayat. Wa uffiyat kullu nafsin ma amilat. Ingkatan nahinang sin ginhawabaran ay bimakna nahinang sin manusia hamanga kakahinang sibu da maraywan sin mangi ingkatan niya tutungbasan sin Allahu Ta'ala adlaw qiyamah sarta Allahu Ta'ala illa bimakaingat bang unin nahinang sin mga ipon niya. Ang pagitabitan sin Allahu Ta'ala adlaw mahuli yaon nagbabaan-baan in mga tao kafir. Amin nasabot ha ayat ini, mga tao kafir, mga tao nang himuting patuhan, nagbabaan-baan sila humarap tudjumat to panarka. Hingga rumagpakman sila mon panarka ayaw na suwon na isab sila sing kamalaikatan biada sin nasabot ha ayat kaina alam ya'tikum nadhir bukun karimatong namaton kaniyo in mga karasulan nagpatumtum kaniyo sing kahalan susungon at tawakan sing kahalan biya sin nagjatu kita niyo narin ang mga jawab si mga tao ini qalu bala huun walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Bunal lang si mga tao ini sa gawawayron na mahinang namo karna bang mga upama kun atin bang mga upama kun khiyataman na sin Allah subhanahu wa ta'ala sin im mga tao kafir suway sila makasud palom sin apinar ka jahannam. Atin mga maas tay mangud sin ako mulya dahin ha mga maka na to pangadjian im mga tao kafir hadi pa sila makasud palom sin narka asal diarahit na sila karna karungugan nila na inamin paso. Karungugan nila ni namin tingog magwa ding apinar ka jahannam. Demikian maka na to pangadyan ha ayat ini habayta sin Allah Ta'ala takadu tamayyazu minal ghaib. In kayo pag-astulan da isab siya. Pagdugalan da isab siya. Bukon in pagdugal niya yaon karna sinhiyapos na siya bukon. Bukon in pagdugal niya yaon karna sinsiyumo na siya bukon. Sahangkan siya yaon dugalan pasal sinamuin kakahinang si mga tao yaon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sinamin panulangin nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab sinamuin law tapanay kurin nila, dahil ha panawag-tawag sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, maka naturay sa pangadyan ha ayat ini, amin ayat sin Allah ta'ala, kullama ulqiya fiha fawjun, sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. In fawjun dihay ni, tumpukan din ha mga tao kafir. Tumpukan din ha mga tao kafir, sa kahaba sila ng sunghilarok matupalam sin kayo, asubuhon na sila sin kamalaikatan. Biya sin sa kaulalampay pangasuburihay ni, in pangasuburihay ni bukon karna awaming mga malaikat bukon. Sin pangasuburihay ni, biya sin pangasubo, amuin, wala kawakas na rimatong matun kanyo. At inabiya sin pangasubo, amuin lang tabo kung isabdusta kanila. Sa gawa pangasubo, amuin bilang inkar kanila karena sing kakahinang nila atawakan panulang nila pa Allah subhanahu wa ta'ala bukun kabakas na rimatong kanyo matun in nadhir ay bima ni magpatuntum amon ng mga karasulan na in mga manusia di na makaligwat adlaw qiyamah. Tahan sila jumawab bala huun walakin kadzabana sa gawahimuting namo wala namo sila kiyahag wala namo kiyahagad sambil
Imian pa'y mga tao ini wala kuno nagpanogin Allah subhanahu wa ta'ala hang sulag uno-uno sibo daring ha Quran at tawakan dahin ha mga karasulan piara sin mahasot ti mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Naring nga sababyat ko mga katawtay manghuran sin ako ha agama Islam, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ando baba in pangumulan yari pakatutan niyo, baba in kusog yari pakatutan niyo, ando sautun na to ini. Ahuminang sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ahuminang sin diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, asupaya di maun in pagsusun na tuhadlaw qiyama, biya si mga tao ini, amin siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanin nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahin ha mga patumtum at tawakan wasiyat niya katutan niyo, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin sautan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inamin 5 parakala ini hadi para magpakay may 5 parakala amok din na mga nasabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam syababaka qabla haramik at bimakna sautan ning kabagong bata mo mag-ibadat magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala ari pa ko dagpakan sinamuin kalaas mo ini kamaruwa long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa faraga ka kabla syugulik ay bimakna sautan ing kahanong mo hari pakodagpakan sing kabisihan mo ini ka matulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ginaka kabla faqrik sautan ing karaya mo hari pakodagpakan sing kamiskin mo ini ka upatlong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sihhata qabla sakamik sauta ing kakulasig mo ing karayaw sin pamaranan mo way pakoryagpakan sin sakit mo do sautan ini mag-ibadat sautan ini magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala inhi kalima long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hayataka qabla mautik sa utain kabuhi mo ini mag-ibadat, magtaat, mamaratsaya, mag-iman, magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala adi pa ko dagpakan sing kamatay mo na mura-murahan mga maastay mangod sin ako mulya mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala kalu-kalu aw makawa na to pangadjian atungon sin sura to al-mulk amun siyabot kato sin mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala maray patubtubon ko na sa jarin dito in mahuli niya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.